Перший день конференції otvorili Momčilo Bajac, profesor Fakulteta za menadžment, Nataša Herorzos Heror Medija Ponta i Juri Djakomeli, predstavitelj Djakomeli Medija, kotri potim trimal seminar robotnju za mladih novinaroh i studentoh. Medzi učašnikami boli i predstavitelje z našej zajednici. Зараз ми мали jedno prepodawanie, ale po programu, który sme widzieli, bude veľa interesantní temi i думам, že s časom zdobudzeme neke nove znanje. Co še po teraz čuli interesantne? Teraz som čul, že na котрий спосіб digitalizacija medijev vplivuje na toti tradicionalni, jak da pojem, drukovani mediji i jaka budućnost tih, jak da pojem, drukovanih medijev. Po zakončenju seminara švetočno otvorena konferencija, a potim potpisani kontrakt o sotrudnictve Heror Medija Ponta, Djakomeli Medija i Fakulteta za menadžment. Cilj peršej Evropskej konferenciji o menšinskih i lokalnih medijoh nasампред že bio švicela i uvažela ih doprinošenje rozvoju horodu Novoho Sadu jak Evropskej prestolnici kulturi 2021 roku.